الموضوع مش فكره داتا انتري وخلاص. لا خالص. والموضوع العملي غير خالص النظري والدراسي. وطبعا انا ضد فكره اللي يقول لك انت اللي بتدرسه مش بتشتغل بيه. انا ضد الفكره دي خالص. بس للاسف انت بس انت بتدرس، تتحط على اول الطريق لازم تكمل. بس هقول لك حاجه يا محمود، ان بص يا باشمهندس، احنا حتى في هندسه وكله هو في الكليه بيديك القماشه كامله. ايوه بالظبط كده. هو مش عارف حضرتك هتتخصص في ايه، هتبقى بتاع بنكير ولا تتخصص في تكاليف، ولا هو مش عارف. بيفتح لك الطرق كلها هو قدامك لازم وانت يديك بتختار. القماشه الكامله. انت بقى ما بتيجي تتخصص فبتاخد حته فتقول لك اللي انا خدته كله ما استفدتش بيه. لا يا فندم، انت خدت حته من قماشه، انت فصلت بنطلون من قماشه كبيره عريضه، انت خدت جزء من كل. فانت طبيعي اللي انت مش هتكون مدرك اللي انت درست ده كله فعلا تستفدت فيه. صح. المكاتب او الشغل في المكاتب او شغلك كبقى متخصص شويه، انت بتمر بالكلام ده. لو مش بتشتغله بايدك فانت بتراجع عليه. صح. انت فاهم؟ فنظرتك للموضوع بيختلف تماما.